Hey, croeso i'r stream, pawb. Heddiw ni'n mynd i bod yn chwarae PayDay 2. Ond, yn anffodus, mae rhywun wedi clocio drws Morgan. As soon as the countdown yn just gorffen, so... Dim ond fi ar y foment. Ond ie, rwy'n trio cofio sut i defnyddio'r menus ar PayDay. Hey! Hello. O'r gen ti'n ôl, nice. Just mewn amser. Oh, good. Oh, trio cofio sut i defnyddio menus ar PayDay. Trio cofio sut i settle on game. Rwy'n meddwl... Mae'n trwy... Na... Rwy'n meddwl mae'n trwy'r contract broker, yeah. Classics. Oh, yeah. Okay. Right, classic Bane heists. Dwi'n just gonna need standard Bane standard heist at the moment. Yeah. Cash heist. Cool. Yeah, then I'm just gonna need deposit. Okay. Yep, sounding good. Right, ti go... Sut ni'n fel bydio lan yn y game? Neu... Yeah, rang and set your game lan cyntaf. Ah, okay, cool. Let's gonna do it ar... very hard, remember. Yep. Okay. Very hard? Whoa, wait a sec. Noob alert fan hyn. Mae'n fine. Fi'n poeni. Paid poeni, mae'n fine. Dyma rhywun sydd wedi trio God of War a sy'n dewis y category yn dweud just here for the story. Dyna fi. Fi yw'r person na, okay? So, just agoffa ti o hwnna. Yeah, ti'n gwybod pan o'n i siarad y diwrnod o'r blaen a ti'n dweud, oh yeah, mae'n mynd rili anodd. O'n i bach fel, pan nes i ddweud hwnna, yeah, rai bod na easy mode i fi trio. Achos, yeah, fi ddim yn... Fi'n gwybod bydde jyst yn gwastraff os fi'n... Just gallu rhoi ar easy. Rwy'n chwarae game hwnna mewn ar normal. Okay, da iawn. Yeah. Gymaint o gemau da yn gallu cael ei stopio achos maen nhw'n rhy anodd. Yeah. Right, remember dwi di anfod ti invite. Okay, Steam. clywes i fe, so yeah. Yep, fi allu weld e. Play game. Hey, dyma ni. Oh. Nice. Dong. Yeah, been quiet. Alright, let's mend. Let's gonna do. Alright. Right, fi'n mynd I trio fy keyboard and mouse heddiw. Good man. Fi'n mynd trwy phase o dechrau gwthio trwy y poen cychwynnol yna, achos rhaid fi dechrau defnyddio fe. Pathagoryn i ti cael. Ydy yn dal yr un, like, little Dell Pathagoryn? Yeah, Dell, yeah. Oh, no. Yeah, but it's okay. But, right, pam fi newid i'n super duper, byddai'n teimlo'r kind of a gwahaniaeth wedyn, byddai? Yeah. Yeah, just a bit, yeah. Yeah. Oes gyda ti mat then, like mouse mat? Yeah. Mae gen I yr un o'r right desk mat sy'n huge. Oh, right, yeah. So mae'n like, cover almost. So mae keyboard fi yn fe, mae mouse mae'n like, huge. Popeth, basically, yeah. Yeah. Oh, okay. Yeah, mae'n nice. Mae'n hoffi desk mats. Rwy'n anti-desk mat. What ti? Yeah, rwy'n very much, pan ti angen mouse mat, hwnna fawr. Yeah. Hwnna'n edrych pointless. Yeah. You know. Ti di newid nawr? Yeah. Ti di eiddfedu, Owain. Yeah, dwi'n def, yeah. Person eiddfed, yeah. Desk mat, conduit, cant to cant. Yeah. Right, let's mynd. Oh, mae'r drws hyn ar agor. Nice. Oh, mae sgitwn right fan hyn, hwnna'n neis. Ble ni'n mynd? Ble ti di mynd?
Rwy'n edrych lan y grisiau. Oh, Mae yna un camera lan fyna. No, fine. okay. Ba-ba-ba-ba. Right, so fi'n mynd i bod yn ddim gweiddi. Oh yeah, mae'n dweud ar y sgrin, hold G to put on mask, that's fine. Ydw i angen roi'r masg ar eto neu na? Na, dim eto. Gadw fi bant. Just scope in the scene ife. Yeah. Yeah. Oh, man, mae'r cysau newid i'r monitor hyn. Mae'r popeth yn just edrych mor weird. Okay. Slightly better. Pam ydy'n mor floaty? Okay, so mae'r thermal drill lawr fod Yep. Ydy'r drws hyn. Yep. So nhw ddim yn fel treatio chi'n odd nes bod ti'n rhoi'r masg ar ydyn nhw? Na. So ti'n Wel, gallu, mae'n dibynnu os ti'n cael... Gan? Os ti'n gwisgo, like, you know, big, massive, bulletproof vest, bydd e'r yn. Ah, okay. Okay. Yeah. Ie, ti'n methu neidio. Mae'n security guard yn dod. Gwell i ni symud. Ie. Nawr fan hyn. Sam nawr. Hello. Right. So beth cantaf ni eisiau wneud? Yeah. Rwy'n mynd i cymryd fe allan. Fi'n cael riacen fe. Paid mynd... Okay. I'm sorry, I pressed the wrong button. I know I got the right one now, so that's handy as fuck. Yeah, that's it, for fe. Yeah. Mae acen fe holl o wahanol i'r person mae'n newid lladd. Secure. It's disposing, I love it, it's disposing course, mae'n just literally yn diflannu. Yeah. We're cael him in a bag now. So we're talu fe. Oh, right. Oh! Okay. We're flying a camera. Okay. Oh, crap. Ond fi ddim gyda'r masg ymlaen. Rwy'n fi'n taflu a corpse o flying a camera. Oh. Okay. Okay. Right, un iawn. Right, rwy'n mynd i trio... Ti'n gael sefyll mewn y drws fyna? Yeah, of Sicrhau course, bod yeah. neb yn dod. Oh, man, a security guy right fanna. Symud nôl. Yeah. Na, ie, rwy ddim yn cael lockpicking kit. Rwy ddim yn cael y drill. Rwy ddim dyn fi hwnna. Oh! Pwy yw'r... Mate, up to the fucking ground, man! Down on the ground! Dyma'r geese ni angen. Bydde? Okay. Be ni'n rhoi... Okay. Mae keycard ar gyda'r llawr. Nawr, hwnna'n y bank manager. Right. Nice. Come with me. Dod drefn in, please. Pwy o? Come on. Come on. Follow! Follow me. Come with me. Follow me. Follow me. Follow me. Follow! Follow. Come on. Come on. Alright. Follow me. Eist o flawr hwnna. Oh god. Right. Okay, nawr ni efo'r security card fe, ni gallu mynd mewn i'r CCTV room. Nice. Oh, mae rhywun arall. Yeah, mae fe'n dod rownd fan hyn o'r meddwl. Ydy e? Oh, Jesus. Mae rhywun yn symud. Mae'n iawn. Hwyl fawr. Oh god. No, nothing wrong here. Just fucking bored as usual. You know, just wandering around as you do on patrol. Ah, right. You are in casing mode. Mask on to start the heist. So fi ddim angen rhoi'r masg ymlaen eto nawr. Dim eto, na. Dim Wel, eto, os ti gall... Pryd ti'n rhoi arno, mae pobl yn notice o ti yn fwy gyflym. Ie, ni ddim eisiau hwnna dda. Yeah. Okay. So, beth ni eisiau wneud nawr yw... Mae yna un security guard arall. Right. A ni angen trio cael fe lawr. Oh, mae e fanna. Neu mae dau security guards ar, so I'm sure. Ond, pryd ni'n mynd mewn, ni angen ddim alert o pobl yn y tellers. Mae'n actually dibynnu ble mae'r safe. Os mae'r safe ar bwys y tellers, bydd ni angen cael pawb yn y banc lawr ar y llawr. Shut bean. Right, na I cael y thermal drill neu? Oh, ie, mae'n bwys y tellers. F i fi.
Okay, let's check us. Yeah, but dweud hold F to grab the thermal drill. Oh, just say no suspicious actions allowed in casing mode. So That's yeah, good for anyway, it, mask, man. Yeah. How do you? Yeah. Oh, sugar. Right, okay, Okay, great. I've got that thing to the vault door. Sut So... Ni angen... Mae yna 2 drws I mynd mewn i'r tellers. Yeah. Nhw'n cael panic buttons. Os nhw'n cael eu spwco, nhw gallu gwasgu'r panic buttons. Ah. A wedyn bydd y heddlu yn dod. Okay, so mae drws ar... Okay, ydy'r 2 drws ar agor? Ie, 2 drws ar agor. God. So beth ni gallu gwneud Yeah. yw... os ti'n mynd mewn i tellers, 2 ni. Right. Un mewn un drws. Oh, shite. Sugar. Woohoo, fan yn agos. Oh shit. Oh shit. Rwy'n ti ddim cael silencer. Oh, sorry. Mae hefyd I dod. didn't- Right, never mind, just... Do it. Sorry, sorry, sorry. Drop it. Drop your weapon, mate. Right. Roi y drill fan hyn. Taflu e. Fan hyn. Sut fi'n Ga? neud hwnna? Neu F? Un yn nhw. Oh, okay, where's that? Jimmy, follow me. Oh, just when I did F, he just said tag along. Ga. Here we go. Ready, G. Go. Oh, there we go. Nice. Now start Lovely. Here we go. Okay. Through in a couple of minutes. Get down. Right, tie a dwylo pobl lan. Sut ti'n neud hwnna? Stay still. F, Pobl sy'n ar sorry, S F. awr. Yeah, F, F, F. Popeth yn F. Pop it F, nice. Stay still. More cops on the Oh, way. sugar. Right. Rwy'n mynd i bod o lan cwbl o'r... ffenestri... Did you cael drysau? Na. Oh, na, ti'n gallu. Oh, bydd hwnna'n clas, bydd e? Oh, just... Yeah. Yeah. Just cael welder gyda ti yn rhan o tîm, so mae'n weldo drysau. Yeah. Ond bydd yn ddim yn dda ar gyfer escape, dyna'r problem, os mae wedi weld. Yeah. Ah, rwy heb dod o bloody... angle grinder I agor y things. Oh. Yn annoying. Right, so, ydy yn automatic drill? Oh, ni angen ffixo fe. F. Yeah. Na i neud e. Yeah, lay off. I got word on the police scanner. Bulldozer, ble? Oh, man. People, there's a police assault coming in about 3 seconds. 20 seconds to go. Shield is dead. Oh my god, I don't find the protection mae'r guy yna. Yeah. Bulldozer. Nuts. 10 seconds to lift off. Mate is dead. You got this. Uh-oh. Be loud. Damn. Down. Oh, sugar. Oh, well, fuck all of you. Right. Oh my god. Civilian killed, detecting £12,000 in cleaner costs. Oh, just them digon. Ofalus. Right, here we go. Put your fucking hands up right now. Oh, my god. Oh my god, mae'n just ddim yn gael fi bod, like... It's safe i fe yn y down. gwyneb. Yeah, fi'n mynd i, yeah. Hwn yn y soft spot am nhw. I thought you were professional. This isn't professional. Oh my god. Oh, hyn yn really hard, man. Oh, civilian! Peidiwch. Fucking shield. Christ. Oh, wait! Connection to the host has been lost. Oh no. Ni ddim Sut bod yna cael digwydd? hwnna. Ni get a super duper... Come on! Ydy servers weithio yn gallu neud hwnna?
Mine... Remember mine peer-to-peer? You have a new safe house, did you know? Oh, so basically that's it. Game over. Be ti gallu... Rwy'n da mewn. Alright, sit Be ti gallu... Ail ymuno? That's it. Play event, play online, play offline. Ddim cael clan. Ar ôl y police assault hyn, bydd fi'n edrych. Yeah, ennill os ti'n gallu. But you just ddim yn deall. Beth ydy'r... Alright. Oh my days. Mae'r controls yn teimlo really like floaty am y rest of fi. Oh shit. Die dozers. Oh my god. So, note to self, find your silencer. Yeah. Yeah, na I ddim neud hwnna tro nesaf. I just aros yn eitha... Wel, yn cuddio chydig. Nes bod ni yn yr action bit o fe, achos... Ie, oedd hwnna'n... Ti dal yn y casing mode o ti. Na, review mewn action. Oh, okay. Ond gallen ni wedi wneud yn fwy stealthy na hwnna. Yeah. Pam ydy'r... Mae'r... Ddim siŵr os mae'n like just a expectation fi. Mae'n mynd I tab allan o tab yma. If yr expectation fi am like y teimlad o shooters wedi newid. Neu mae rhywbeth yn bod. Oherwydd mae'r... Mae hyn ddim yn teimlo'n iawn. Like yr aiming. Na? Na, mae'n like really delayed. Am y reswm. Yeah, mae'n odd. Mae'n like... Wel, ni... Hwna mor... Hwna mor like... Oh. Heads up, people. Another assault wave coming your way. 30 seconds to impact. So, ydy just yn floaty neu ti'n teimlo bod e just off? Mae'n just teimlo'n Are Anyway. being brought in, people. off a floaty. Mae'n like... Mae'n like delay yn y movement. Okay. Oh na, hwnna'n mynd I bod yn... Yeah, mae'n really irritating. Oh. Oh dear. Deep breath. It's open. Back the money. A hostage rescue attempt is underway. Ydw fi gallu... Don't forget about those safe deposit boxes, folks. Getting good stuff in there. Mae'n a lobby code, ond... Oh yeah. Invite to play. Sut fi'n ymuno fel na? I'm sure. Oh, so ma'n tafu fi syth mewn I game T, bydd hwnna'n... Already anfon ti yn dweud. Yeah. All right, bring it to the van. It's right across the street. Play. Fail joining game. Error. What? Don't fucking move! Oh, fuck all of you! Oh my god, pam ydy'r NPCs mor... Dod drofyn in!
Bom, bom, bom. Oh. More coming up by X. So beth yw'n deud pryd ti'n trio ymuno? Just failed, error. Oh. Social help. Oh, come on. I'm on it. Run, what do you got, Flint? Oh my days. It really hit you hard. Oh. Taser down. Pickle and bag! Oh, I've been called back. Time's up! He's dead! Let's swim. Got it. Uh oh. Oh no. Sniper. Fuck you, sniper. Good work back there. Bought yourself a breather. So start breathing and get it done. Okay. Braun, what do you got for now? Taflu nhw mewn i'r fan. Oh, come on. Gyd nhw'n miss o'r fan. Ti'n nhw. O, difri. Newid pawb We y can bit. leave now, but try and take it all if you can. Sniper, got what you deserve. ETA 20 seconds. Sniper dead. Police assaulting Dead. Dyma ni. Come on, guys. Yay. Yeah, mae'r... Mouse yn teimlo'n I'm really on the weird. line to my accountant. Yeah? We Yeah. need to, Mae'n do like... some laundry. Un hyn ar y menu mae'n teimlo'n... Just... laggy. Like, you know, mae'n like... Rubber band o tu ôl ble rwy'n symud y right. mouse. Oh, hwnna ddim yn neis. Strange. Ar yn ôl mewn i'r lobby. Cool. Wyt ti gallu ymuno neu na? Ie, fi'n credu fi Fi angen cael cifiodd hwnna. gwahoddiad arall. Gwahoddiad arall. Okay, sa'n siŵr beth mae'r lobby code hwnna yn. Ddim wedi hwnna like massive GUID. Rwy'n methu just type o hwnna allan i ti. Da. Yn gwybod fe. PayDay 2 mouse lag. Ah, fail joining game eto. Hmm. Fi'n mynd i roi un fi off a roi nôl ar. Just i weld os mae hwnna'n helpu ochr fi. Because, yeah, fi'n go... Mae di cicio fi. Gynta Yeah. wedyn. Right, synchronising. Ah. Wyt ti'n o difri yw hwnna ne? V-Sync? Oedd hwnna'n fe? Yeah. No way. Okay, well, fi'n troi V-Sync arno, oherwydd y monitor hyn ddim yn cael FreeSync, so mae'n screen Right. tear o, sy'n lovely. A monitor Yeah. arall fi'n cael FreeSync, so hwnna ddim yn cael blywyn
problem efo. Ti'n gallu gwahodd fi eto? Fi Yep. jyst wedi wneud restart. God, diolch. Diolch yn fawr. Yay. Yay! Hore. Select the hoist. Hoist. The Brooklyn Bank has got something we need. Prison nightmare. No. Hey, friends, we're going to... Goat simulator. Cartel trying to set up What? in DC using mules. 1.2 million. Hell yeah. Hector's death left a vacuum Hector's death left a vacuum in the power trade. Abhors a vacuum. Fucking abhors Blah it. blah blah. There's Yep, sounds good. motherfuckers crawling from everywhere. Bunch Right. Remeddwl. Un hyn yn mynd I fod yn... Falle un swnllid. Alright. O, ydy achos mae'n goat simulator thing. I mean, wah. Wah. Na fi'n mynd I mynd lawd un, lawd dau. Lawd dau. So yeah, newid I... Wyt ti cael... Ar eich inventory, wyt ti wedi creu loud and quiet presets? But fe'n awgrymu ti gwneud hynna. So mae'n haws I like, newid rhwng eich like going loud. Okay, so beth yw'r opsiynau? So Beth yw, fel, os ni'n mynd I quip mae dy fi doctor bag, beth wyt ti'n dweud dylwn ni mynd â? mae gen I doctor bag hefyd. Okay. Sentry gun? Neu... Is gen ti ammo bag? Ammo bag, okay. Equip. No. Yeah. Yep, mae'n fine. And then... Concussion grenade? Hwna'r unig un sydd gyda fi. Cymryd hynna ta. Yeah. So like... Primary. Our options yw UAR rifle or AMCAR rifle. Dewis sy'n like... Yeah, okay. Sy'n cofio pa un sy'n dal nhw. Right. Beth arall? Beth yw'r options o fel loud and... Armour hefyd yw'r un big point. I have like loud. Os ti'n cael mwy armour, hwnna'n increase your detection risk ti. Sy'n gwneud obviously bod yn sneaky really galed pryd ti'n gwisgo bomb vest. Okay. So bydd fi'n rhoi heaviest armour ti'n cael. I don't know. Mae dy fi combined tactical vest. Yeah. Hwna'r un mwyaf fi'n credu yna. Yeah. Okay. Cael hwnna then. Wow. Yep. Nice. Dookie. Ac. Yeah. Mae'n gweld ar gwaelod o'r inventory, mae'n dweud, like, mae'n a preset, like, selection. Yeah. Oh, yeah. Ti'n cynnig ble ti'n gallu, like, safio eich, presets. So na I mynd loud, na I just loud. Yeah. So ti'n gallu safio fe, a wedyn creu un arach am eich quiet, sneaky times, so, like, silenced weapons, efo just, like, a small vest, a Yn stuff fel syniad da. Yeah. Okay. Coolio. Bendith. Sorry. Diolch. Oldstone was once married, but it didn't end happily. Truck moving its product through downtown. Have it hit. We're on cleanup. We go in afterwards. Make sure the product gets out. Boots on the ground, you know? So I basically clean up crew truck hit. Okay. Nice. Nice. my friends. So, the mules, you see, well, they're actually goats. Oh and my they've, god. Oh my god. Find them for me. Breaking god.
Okay, well you heard the man. The product is in the goats. And the goats are all over downtown. Round them up. Listen out for the goats. Sitting round in land. Goat noises. Oh shit, no civilians. Whoops. Oh nah, no them. Orders is on his way. Is that right, boys? They're in 2 minutes. Do you need finger? No? Police are free civilians right now. I don't know, goats. Think about running again. Didn't it come to goats? You part for you. Round yn nhw lan, a roi nhw nôl mewn fan hyn, fi'n credu. Oh. Fi'n credu achos mae fe... Oh, wow. Yes. O, ti'n gallu cael nhw wedi marw then? The apartment. Get out there. Mae... All the goats in the car. Sut mae lan fan'na? Crap on the upholstery. Yeah. There's still a goat in the apartment building there. O, hwnna'n briliant, mae'n mynd i cwmpod, ie? O. O, bydd rhaid ni mynd mewn i'r adeilad, surely. Sut ni'n mynd lan fan'na? O, draw fan hyn, ie? I'm guessing a goat managed Ah. to get into the store. Drill the door. Goats love shopping. Drill your way into the store. Drill your way into the store. Drill's up. Okay. O'n i'n meddwl ni gallu just seithi fe lawr, a Yeah. bydde just yn gollwng, ie, dyna beth o'n i'n credu. 1 minute. Almost there. I'm listening to Move your ass. Rybeth Your ass mawr. is grass. Oh, mae'r drill yn block. Jammed it. O, na, dyma, na i neud e. Bloody drills. Gwas shot na fi. Fi actually'n gallu gwasgu F. Wes, seithi y pobol drwg, not so much. Na, fi ddim. You have to fix it. stop it. Don't kill civilians. Right, we've had redig mewn I bullet, okay? O, fi'n hoffi'r cerddoriaeth, 90s rock. Now brace for it. Uh-oh, police O, assault. na i neud e. Cover me! Hey, you're just wasting ammo and jeopardizing the operation. Gang, don't forget, one of those goats is up in the apartment. Oh my god, Bane! Ni'n trio! On the scene. Bring me the goats. Come on, I'm brilliant. Bring me the Bring me the goats. goats. Oh my Fi'n gweud cos ni like, ddim cael like, crappy drills o eBay. Yeah. Oh, ble mae'r sniper? Okay, remethu... Oh, yeah! Open for business. The business is finding goats. Don't forget the goat in that apartment block. I don't know, funny. Nice meme. Oh, Bane. fi di... Oh, hesg sy'n chwi, dyma go. Found that tricky little shit you move. O, And it ble is mae'r eager grisiau? time for you assholes. Yeah, Danger Grish. Yeah. Sut ni'n mynd trwy fan hyn, then? Fucking cunt shield! Di'n agor drysau? F? Wyt ti angen lockpick yn nhw neu rhywbeth? Na, mae ddim yn rhoi'r option. O wel, falle ddim yr un yma yw e then. Oedd hwn yn red herring. O fan hyn. Oh, mae'r truck yn miles away. Rhaid bod na... Mae'n dod. Alright, ble mae'r... Oh, na. Okay, perhaps mae'n ffordd... Ie, mae ffordd arall. Mae ffordd Sut arall. fi'n lan fan'na te? Yeah. There's still a goat in the apartment building there. Yes, Bane. Ni'n gwybod, diolch. Oops, Oh, sorry. mae'n drws fan ni, mae'n drws fan hyn. All these apartments have sprinkler systems. Just look for the valve. These places are required to have sprinkler systems. Find the valve. What do we find the valve? Valve. Find the valve. Pan i'n like tu allan neu rhywbeth? O, falle. Ah, yeah, man.
Die! Oh, mae yna mwy o... Oh, you bugger. Is that melee? Yeah, Oh, Mayan, ti gallu cael, like, melee weapons. then... Oh my god, sut fi'n methu yna? Let's go! Grab the goat! Get to the chopper with a goat. Oh. Oh, mae yna sprinklers arall, rhywle. What? Oh my god, mae gormod o nhw nawr. Beth? Oh, fi. Oh god, heavy fire fan hyn. Oh Jesus. Fucking cunt! Oh, pick up the car now. Oh, sugar. Oh, sut fi newid weapon? Scroll. Oh, carrying goat, dyna pam. Oh, sugar. Check my goat down. O'n i wondro pam... Oh, fi dal angen newid... Fi dal angen newid... Sut fi'n newid? Gun? Scroll. Bro. Okay. Mae ddim ar un fi. Fel... Un, Oh dear. dau. Oh yeah, un o dde. Check your six. Tougher spots are rolling in. Okay, gang. Oh, right. Mae'r apartment doors ar agor. 30 seconds until the next police assault. Bing, bing. 20 seconds Mae left. cerddoriaeth yma'n epic. You guys are civil heroes. Fi'n cario e. Yeah. 10 seconds now. Uh-oh, 10 seconds to lift off. SWAT assault. Oh, okay. Oh dear. Ready for anything. Don't die on an... Oh no, I'm really syniad gwych yna. Cheers, Bane. Don't die. Yeah, Bane. Hey! Put the goat down! We're heavily yn dwyn o goats. Na. O'n i ddim yn gwybod o'n nhw'n gallu neud, byddwn ni wedi neud mwy o ymdrech i... Le mae'r Roi- ail goat? Oh, mae'r fanna. Oh my god. They just set another civilian free. Oh, sugar! Ti cwmpo trwy'r bloody twll. A ni ddim yn gweld o'n dod. Right. Nes i gwybod bod Sydney nawr sgyda fi. Na fit. Oh! Dwi di gwneud yr exactly un peth. Oh, mae'n annoying yn dwi? Yeah. Cwmpo trwy bloody twll. Oh god, okay. Oh shit. Oh my god, mae'r nhw fan hyn. Oh no. Ble mae'r goat? Oh, mae yna falf arall. Pa! Beth di'r sprinkler system hyn? Ie, dylen nhw gyd mynd off yr un pryd. Yeah. Maen nhw ar y top floor hefyd. Oh dear. Oh. Ie, sut mae sprinkler... Yna hefyd mynd off? Dwyn o... Ai! Rhaid go! No! God. Oh na, ti'n down. Yeah, rwy'n fi'n neud allan o ffenestr. Yeah, hwnna'n risky move. Chwilio am sprinkler olaf yma. Gyro, come on! O, fi di ffeindio'r goat. Yay! Hey! Think about running again, or is this new part for you? Oh, mae di marw. Hands in the That's fucking been air! helped by Gyro. Da iawn, Gyro. Mae'r snipers allan yn rwy'n methu cael Yeah. nhw. Oh my god, nhw'n mynd i dwyn o goat, mae'n like miles away. Oh, na. Just am y cerddoriaeth, mae'r
Level yma'n hyfryd. Oh my god. Sut fi'n mynd mas na? Right, here we go. Paid neidio allan o ffenestr fel fi. Okay. Na trio beidio. Get off. Excuse me, hwn yn got fi. Diolch yn fawr. Hei, dwi'n dod. Oh, ia baga. Mae loads o nhw mas fan hyn. Yeah. Oh, yeah. Oh. Na, mae'r gai yna gyda goat fi. Oh, fi ddim. Actually, dwi ddim yn un fi, ond... Na, mae Yeah. goats ni nawr. Ni di dwyn nhw. Okay. Right. Cael rhywun arall. Rhywun cyfro fi, fi'n nôl ar un arall. Oh. Oh, god. Paid dweud bod nhw jyst wedi bod yn dwyn y holl goats ni'r holl amser. Yeah. Right, ni angen cymryd nhw draw fan hyn. Like miles away. Oh, god. Be nawr? Y goats, ni angen cymryd nhw, like, lawr fan hyn. Mae hwn yn y wrong truck. Oh, no! Oh, how embarrassing bod ni wedi bod yn neud hwnna. Oh my god. Hey, Emrys. Pa truck? Oh, draw fan hyn. Oh, okay. Sut wyt ti heno? Gweld y ar y screen, mae'n cael like a briefcase. Ah, yes. Oh, god. Ti'n methu redig mor gyflym gyda yn cario gafr. Yeah. So, beth ti di colli? Oh, na, get out of it. You bugger. Another goat is in the scaffold. But whoa, be careful. Looks like that ladder is electrocuted. Shit, we got bad cops. Real bad cops. Keep your heads Oh, down. god. Get in, you stupid goat. Law's mobilizing another assault. The party starts in 30 Right. seconds. You move, and you'll be in Hey. even bad before you can say, oh shit! Nope, wrong one. Try another. Yeah. Sut wyt ti heddiw, Emrys? Did the Recovero. green man? Yeah, recovero o green man. 10 seconds to lift off. Sut oedd y dyn gwyrdd? Ie, oedd y dyn gwyrdd fanna? Green giant. Ho, 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 green giant. Right. Come on. Yeah. Right, so ni angen hack o'r electrical boxes, pethau melyn. Ble? Okay. A fi gallu gweld nhw, yeah. So mynd lan gwasgu F. Yeah. Love it. Fi'n offi game I syml fel na. Yeah. Lovely. Don't forget the goat in the Oh. scaffold. Stay! No, that didn't work. Oh, classic. Mae'n mynd I bod yn yr un olaf ni'n trio. That didn't do it. Try a different Oh my god. Mae'n un olaf ydi. Yeah. Pwy bydd yn meddwl dyna sut byd nhw'n wedi wneud e, hei? God. I dal ddim wedi rhoi pob gafr yn mewn, ddo. Now fix the O, ni gallu cael e nawr. Okay, fine. Oh god, my gormod o rain. Bugger off! Dun, 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 dun. Fe ni gallu mynd ar ladder lawr. Lan y ladder ydyn ni nawr. O, wyt ti? Yay! Ah. Come on, goat. Gafr.
Gafr wen, gafr fin foel. I'm gonna settle on zipline. Ffon wen foel. Yslis wen eich yn ffon. What was it doing up? Oh, bloody snipers. Yeah, yeah, zipline. Woo! Nice. Fuck you, you coward shield! Oh, na, fi di redeg mas o bwledi. No. Ti cael am y bag. Oh, yeah. Oh, yeah, sut fi'n taflu hwnna lawr, actually. Efo ga. Oh, yeah, fi'n neud e. Okay, diolch. So, sut fi'n F. So, taflu fe lawr. Oh, hey, nice. So, ble mae'r un olaf nawr? Na'n ffeindio fe. Ah, bugger. Just ready round the map. Ble mae'r gafr olaf? Oh, dyna fe! Fi gallu gweld e yn y distance. Oh, yeah. Mewn yr, cherry blossoms. Shield is dead. Yeah, ble maen nhw gyd, yeah? Yeah. Oh, yes. Yeah, ddim yn mynd i bod mor hawdd â hynna, oedd e? Oh. Get sniped, bitch! Hello, Mr. Goat. Ah! Never seen anything like that. I don't mean to holler at you, but you did great back there. Rwy'n bwrw fi. Way again, you little good. Longfellow? Oh, ti wedi mynd yn y truck? Ah, hwnna yn y diwedd. Oh, okay. O na, ni eisiau cael pob gafr. Yeah. My god. Mae gen i like a body count ar maximum, so mae basically y cyrff yn byth di-spawner. Right. Mae'n literally just heddlu pob man. Huh? Just like cyrff ar y llawr. Oh, yeah. Oh, yeah. Fi'n gwybod, yeah. So ni ddim yn diflannu. Na. Na, fi'n credu fi gyda'r un thing o hwnna. Tu ôl ti, Sydney. Come on, bad. Time to ride out. Get in the wheels. Hey, Hey. Yeah, get in there. come You on. little bastard. Freaky height. Okay. Fucking cunt shield is dead! I sniped the sniper! I sniped the O, ti'n sniper. gallu neidio yn yr un yma? Yeah, horrif ti cael y masg arno. Ti'n methu, Alright, pawb mewn y car. Job's done. Oh, sorry, y car. Time to roll. Into the car. Ydy pawb mewn? Yeah, fi'n credu. Let's go. Come on. Do. Boing boing. It's time to buck. Get in the car. Oh my gosh. Mae'r car physics yn amazing. Yw ti'n joio hyn, Emrys, y car physics? Mae'n, Yeah, mae fel... Sim racing, Mae really. car simulator. Mae weekend, mae holiday... Beth oedd y first, like, YouTube video nath? Mae mae weekend, mae summer... Mae summer car. Mae summer car, dyna ti. Throwback I ti, Yeah. Emrys. Byddai'n rhoi ti vibes of my summer car. He can, Yeah. Can I cael gwell driving physics? Yeah, probably. protect him. Yeah. Nice. O, nes i joio'r heist yna. Mae heb gorffen, mae'n a 2-day heist. Oh, okay. I'm good. Dirty work. Okay. I think the worst is behind us. Alright. Driver got the goats to a farm outside the city, ready to perform the extraction of the packages. Stick
around. Watch the perimeter. Easy work, right? Easy work, right? Okay. Alright. Just hanging, gwylio'r perimeter. Or drug deal. Let me get the goats into the barn. Slay. Let me get the goats into Okay, the do I have bar. everything? Oh, no, Crowbar, zip ties, lube. No. Gloves on for some really dirty work. We'll show you, hijo de las mio putas. It's the Hondurans. They fucking Are followed you us. pig of any goat? Uh-oh. Mae'r Hondurans yma. Take them out. Okay, being right. Olivia Hello. goat. Okay. Okay, sure. Cool. That'll surely bring the feds. Gotta think of a way to get the goats out of here. You think your Uncle Vlad would leave you there and not have support? Oh, shame on you. I'm sending in my brother-in-law. He'll drop a skyhook cage if he can avoid crashing. If he can avoid crash. This is Ghost Rider. Expect me in about 3 minutes. Okay. Let's hope he stays Does he carry our goats? No methu neud e then. Mae 'na helicopter yn dod efo cage, so ni angen aros. That barn must have something lying around you can nail across the windows. Yeah. Aros tan y... Helicopter? Beth i helicopter? Hofrennydd. Hofrennydd, yeah. Hofrennydd, ie. Aros tan y hofrennydd yn dod. Okay. Ond... O, mae'r Hondurans dod o'r cefn. Uh-oh. Nôl â ni then. Ie, mae'r cerforoedd yn mynd yn galed. Yeah. Yeah. Wow. You carry it. Mae'n cyffroes. Ie. Mae'n rhoi edgy'r kind of gameplay. Hold the line. O na, mae'r... Try to look alive. Mae'r heddlu yma. Starting in about 30 seconds. Hello, Mr. Heavley. Hwyl fawr, Mr. Heavley. 10 seconds to lift off. Now brace for it. Stay frosty. Ie, sa'n siŵr pa difficulty hynna, no, mae'n eitha hawdd. Fucking cunt shield is dead! Especially efo'r minigun setup. Gyda pistol sydd dy fi, dyw e ddim mor hawdd, ond... fi yn Pam ti ddim yn teimlo dynofio eich main? Cael AR, ei ti? Oh yeah, oh god, yeah. Right, step 2 then. Oh yeah. Oh, ma' hwnna'n loads o well. Oh yeah. Hwnna'n neisach. Oh yes. Hands up! Get on your fucking knees! Help yourself! Ie, di gwn hwnna gwell. Loads gwell. Sut ti'n croucho? C, ie? Ie. Oh, C yn newid controller un fi. See? C, yeah, newid gun, yeah. My god. I don't know why. Beth sy'n bod efo controls ti? Fi ddim yn gwybod. Fi really ddim. Now get out there and assemble the cage. Assemble the cage. Okay, I'll have you guys put the cage together on the road. I hear you, brother. Let me Ah. know when it's ready. Trio taflu y bags trwy'r ffenestr at ti. I mean, cwbl. Miss o'r bloody ffenestr. Okay, na ni'n. Rhoi y bags ar yr, mewn y hel. Okay.
so he doesn't cover a fort yma gyda. Bum, bum, bum. Yeah, it's 15 edrych ymlaen at, like PayDay 3. Fi'n joio'r cerddoriaeth. Os fi'n bod yn honest. Fi'n bod hwnna fel thing, ond fi yn un am joio, like, cerddoriaeth. O! Mae hwnna'n gallu... Mae'r faint o amser ti'n treulio yn chwarae gêm yn gallu dibynnu lot o cerddoriaeth I fi anyway. Mae rai pobl yn hoffi chwarae, like, gwrando ar fel Spotify a stuff wrth chwarae, ond fi ddim yn cytuno gyda hwnna, achos credu mae'r developers di meddwl mas pam, you know, sŵn a stuff, a mae'n eitha silly ddim gwrando ar yr audio y game. Cerddoriaeth y game. But yeah. Yeah, mae game hyn, ti ddim angen Spotify. Na. I guess os mae'n, like, efallai, like, you know, rhyw fath o MMO neu rhywbeth. Yeah. Efallai yn mynd ddim Oh, really. yeah. Neu, os ti'n hoffi fel, tiod, un o'r gemau fi wedi bod yn joio chwarae fel yw Bloons TD6. Ti'n gweld am hwnna? Be? Mae fel Bloons TD6. Mae'n fel tower defense game. Yeah. Mae fe'n really, really repetitive a probably ti ddim angen y sŵn ac yddoedd ar un yna. Achos mae fe mor syml a dwi ddim really'n adio lot, you know, dwi ddim yn deal breaker. Whereas game fel hon, ti eisiau bod yn the zone wyt ti yn canolbwyntio a yeah. So beth yw melee, sut ti'n neud wet melee? Ddim siŵr, un fi yn ar mouse. Okay. Fi di bain dwi'n fi ar mouse. Dwyl a bant o'r goats ni. Yeah. O, ni wedi symud y goats I gyd neu na? Yeah. Geifer, ni wedi. Dwi di roi nhw yn y... Oh, nice. Yn y cage. Rage in the Oh, cage. hwnna'n... Hwnna'n rhaid hwnna'n y... Helicopter ni. Hwnna'n helicopter heddlu. Oh, god. Beth I seithi nhw? Na. Na, ddim pwynt gysraffu bwledi. Okay. About 60 seconds, AK 1 minute. Diolch. Brawd neu cousin Vlad. Am y... clarification hwnna. Beth dwedda dde? About 60 seconds, aka 1 minute. Ah, mae loads tu ôl ti. Oh. Yeah. Oh na, fi di redig mas. For a sec, fi'n mynd i'r go. Yeah, just redig rownd, cweig lan, mae'r heddlu yn gollwng am y ti'n lladd nhw. Oh, do you know? Yeah. Oh, okay. Gweld mae'n like little red boxes ar ei llawr. Oh, hwnna, right, okay. Ah, okay. God, yeah. Here I come, hot fucking diggity, fellas. You have a lot of pigs headed your way. Oh, no, I don't. Woo! Holy shit, I fucking got it! Fuck you, FAA. Outstanding. That's all the goats. Now it's time to hit the road, gang. Alright, let's get allan o fan hyn. Sut fi'n gyrru? Um, Mae'n automatic ydi, e? yeah, wazd. Just down the road. Twitch
Okay. Right up to the truck and we're done. Oh. Cael hyn. Really cyfrifoldeb o'r gêm. Okay. Oh! Oh! Oh wow. Jesus Christ. Yeah, mae'r driving physics yn ar y pwynt Mae'n ydyn nhw. ofnadwy. Mae'n ofnadwy. Oh my god. Oh wow. They sent in an extraction team to free the civilians. Yeah, nhw really wedi, like, gwffio'r game engine hyn i'r absolute limit. Yeah. Yeah. Mae'r pa... Fi ti'n, like, shocked ar y pa games sy'n defnyddio'r un game engine a hyn. Right. Really? Fi ti'n shocked. Fel fi GTA cael 5? Na. Nah, big. Oh, worms! Na. I'm joking, obviously them worms. But still Right, so funny. mae'n defnyddio'r God. diesel engine. Okay, beth mae diesel? Turn the bridge. Um, Control room and turn it back. You need to be on the other side. Ti'n cofio Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter? Okay, With hwnna? okay. Defnyddio'r diesel Okay. engine. Okay. Wait, y ti'n iawn? Yeah, ble fi fod mynd? Fi ddim... Close the quite bridge. sure. Oh, ni'n cyrra allan. Right. Sut fi'n mynd allan? Much more hard-headed F. Okay, there you go. Oh, na, dyna fi drill. Oh, drill eto. Oh, cant eiliad! So, Tom Clancy, a ti'n dweud? Yeah, Tom Clancy Ghost... So'r game gyntaf ar engine hyn oedd Ballistics. 2001. Oh, civilian, whoops! Oopsie. Ah, fi di ready allan o'r bloody bullets. Ah, Let's get the other one, see. yeah. Tom, yeah, Bionic Commando, Okay. Terminator Salvation. A basically hwnna'n er, like yn unig games. Ti'n defnyddio'r engine Really? hyn. SWAT. Proper drum and bass. Yeah. Yeah, rwy'n really hoffi'r cerddoriaeth ar y game hyn. Mae'n cael ti mor pumped. Oh, ydi. Yr adrenaline yn mynd yn tywe. Yeah. Oh, God. Right, for a sec. We get a bag, do we? Yeah. So, may as well. Take that, you sniper! Ooh. Yeah. Bloody Poundland drill wedi torri eto. Oh, na i neud e. Ah, rwy'n hanner ffordd trwy. Oh, okay. We got it. Fucking cunt shield is dead! Well's all done, baby. Yay! Alright, mae drws di agor gallu gwasgu'r bwtwn. Sgwrs yn dda. Right. Okay. Bridge is turning back now. It'll take a few minutes. Stay on. Come on, Dan. You know the drill. Come on, man. Pam ydy'r bont hyn yn, like, symud like... oherwydd cwch, efallai? Bachau. Oh, mae'n un sy'n rotato. Ie. Yeah, ar ei hun. Yeah. Pam yw'n mor araf? Oh my god, mae SWAT shields yna really trwchus, ydyn nhw? Yeah. Boom! Boom! Yeah, ti'n methu seithi troi y shields. No. Ond am y rai gwyrdd, rwy'n meddwl. Okay. O, mae'r bont bron yna, bron yna.
Yay! Come on. Oh, gyflym, pin book. Let's mynd. Oh! Oh. Oh, sugar, sorry. Mae'n y car fyna. Oh, yeah. Sorry, ti o beth, oedd aiming fel looks fi o'r mouse and yeah, whatever. Yeah. Hit the gas. Oh, sugar! Oh, sorry. Here we go. There we go. There we go. Yeah, done. Perfect. Perfect. Yeah, come on. Oh, good. Sure, no? Come on. Yeah, we've done a normal. We've done a rehab. Oh, okay. Okay, yeah. Fucking love you. Oh! Well, not as much as I love all of this coke. But still, quite a lot. Nice and flat. Enjoy your coke. Yeah. Hi. Oh, fi'n mynd I cael yn man y cerdyn. Oh. Come on. Beth yw paint. Oh. Rubbish. Fi'n casau skins. Fi eisiau rhywbeth, like, amazing. Them skins. Yeah. Worst part of it hefyd, like a skins, gallu cael unlock o skins am DLC guns. It's like, well... Oh, just rubbing it in, wedyn. She just felt, oh, okay, so ti'n gorfodi ni talu. Yeah. Oh, God. Oh. Alright, let's go base pa contracts are yn cael. Hey, yeah. Contract counterfeit. Okay. Meet up with Mitchell, breach into the basement, extract the counterfeit plates, and escape. Lovely. Very hard. Alright, cool. Welcome to the Sunshine State, where the women crooks. Meet Mr. Mitchell on the surface, a gold coach for a respectable country club. Under the surface, a professional money launderer and contractor, a master criminal. Mitchell and his partner in crime, Wilson, have been under the radar, literally making millions. Until now. My god, Ben. Pan mae fe'n, like, swnio mor... Until now. Pretty fe'n siarad hwnna. Ay, ay, ay. Bodie's pool repair? Hey, it's Mitchell over at Keel Street. The pipes, you know, the ones you fixed, yeah, they're leaking again. Sorry to hear that, sir. We'll send our guys over right away. Lock picking, asshole. He bought it. Fix his leaks. No, go on, let's win the Trusher leaks. Oh, God. Bound chicken. Money plates. Right. Supposed to be stashed in Mae'n the swnio fel na'n dwi. friendly with Mitchell and get them. Oh, shit. Talk to the owner. Mitchell's by the pool. Ad fi'n gwisgo unrhyw beth? Beth ydy'r cymeriad fi'n gwisgo? Ei, mae hwn fel GTA 5 yn dwi? Beth ydy'r cymeriad fi'n gwisgo? Ad fi'n gwisgo'r bomb suit? Meina. Na, ti gyda loads o fel coke yn gwyneb ti fe. Right, no, fine. Okay, fine. Yeah. Blawd Hey! fe. Just blawd. Sharp threads for pool repair, guys. Yeah. Guys, hang on, I gotta show these guys Yo. down the basement. Come with me. Os trwsio eich pool ti? Uh-oh. Yeah. Efallai mynd yn lawd yn mistake fan hyn. What? Oh, Ble mae mynd? sugar, nes i ddim newid, Na fi, sorry. mae gen i minigun. Pam ni mor gymaint o pobl yma? Mae'n y tŷ hyn. A nhw'n really cael, like, mor gymaint o ffrindiau a hyn? Whoa, edrych ar hyn. Yn yn cool basement. Mae hwnna yn You know, hugely... leaking down the wall? Fucked. Oh, na.
Oh yeah. Just do your thing and do it right. Listen, the chicks want to take a swim. Hurry the fuck up. And don't think about billing me for this shit. Oh, beneath him ability, Pied Pony. Okay. That's the door, and there's the code lock. See if you can override the system. Keep things cool. Don't give the nosy neighbors something to talk about. Don't give the nosy neighbours something to talk about. Alright, good. And the door's got 2 locks. I mean, edrych suspicious. One for Wilson. You'll need Nah, in the clown, scary clown mask, nah. I'm go, oh, minigun ti, yeah, hwnna'n prif peth. Ti'n pwyntio yn y right o gwyneb fi'n sôn am y mask. Oh, god, yeah. Hey boy, your pipe's broke. Whoops. Bydd hyn yn trwysio fe, bydd hyn yn trwysio fe. picked up the call to a cop patrol. They've been asked to make sure everything is okay. They're on their way. Pam! Pam yw'r cops dod? Oh, God. What? Mae'n a patrol yn dod. Oh, bloody hell. Come on. Hurry up. Cops dod lawr with hello! Yeah. Party, fancy dress, come on. They're just checking things out. So you can deal with them quietly. Quietly. Come on. Oh, God, right. Rwy'n mynd I trio cifio fan hyn a wedyn milio nhw. Does gen I ddim gun... Da, wel. Okay. They're inside. Take them out quietly. Oh. Rwy'n ddim gwybod o'r hyn yn bloody quiet. Rwy'n ddim ghost ar yr No. contract. Usually our quiet ones, man, little ghost glass. Yeah. Can I them really silence and not in bed. Quiet. Gosh. Uh-oh. Mae rhywun yn dod lawr o grisiau. Just yn edrych ar y wal. Patrolmen have been missed. I've got responders coming in force. Get ready. What? Make the cops think twice about coming in here. Fucking incredible, I love that. But mae un wedi wneud. Police been alerted. Pam! Down. Down on the ground. Pam ydy'r... Where the cops Whatever. mess around. They want to make a good first impression. Hack the lock. Man, a die lock codes! Oh, bloody hell. Dyna... Yeah. Police scanner is real noisy. Ydy gallu mynd I cael o codes arall. Yeah. Better brace yourself. Neu cael lock. Police assault coming. ETA 30 seconds. Dyna lock o'r arall. A mewn fan hyn ydy, yeah. And, yeah. Well, ETA 20 seconds. Could be. yeah, mae'n definitely mewn fan Yeah. Oh. hyn. Just mynd ti allan. The thing is, ble mae'r lock code arall? Mae yna tŷ arall, mae yna basement. Oh, I see, okay, yeah. Shite. Oh, drum and bass yn ôl. Dyna gyd ni angen. Oh, sugar. A fi'n caru fe. Obsessed. Here it is. Get a code breaker on that lock, dude. Rwy'n ddim siŵr sut roedd y heddlu'n cael ei alerted. Falle hwn I heb lladd y Breaker doesn't stall. They got a pretty secure system. heddlu arall. Neu rhywbeth. Fuck you, Kaiser. Ah! Bloody civilian, man! Saws. Cops just freed a civilian. We gotta do something about it. Uh-oh. Let's sort of... Fucking cunt shield. Shield. One shield left. Oh my days. Oh my days.
Yeah, rwy'n dod lawr fan hyn. Oh my days. Mae gormod o... Oh, esgyswch fi. Uh-oh. Yeah, come on. 30 geiriad ar ôl. A cool little, like, basement bar. Yeah, mae'n cool. Fi ddim... Mae graig fi'n trio roi fel bar and man cave, a fi bach fel na. Fi ddim yn yfed, like, digon i cyfiawnhau, a fi'n hoffi just cael... gyda stuffi, fi ddim really eisiau gwastraffu lle gyda bar. Ble fi ddim fynd? yn yfed. Ble fi fynd mynd mewn fan'na? Bydd e ddim yn mynd i rhywle. Mae'n just yn rhywbeth... Fi ddim yn mynd i wneud. Redeg! A syniad arall. Redeg! Redeg! Mae'n trap! Oh. Taser stunning you. Oh god, dozer! My god, sut ni'n redig i ffwrdd I don't know. though? This is ridiculous. Oh, fi'n down. Oh shit, ble ti? O, lan fan'na. Damn. Mae boody'n dod i ti. Good beth. Rhaid ni jyst yn redig? I don't know, mae just dweud it's a trap, sy'n siwr. Rhaid ffeindio crowbar, yn meddwl. Oh, okay. O, rhywle. Rhaid ni edrych o gwmpas am crowbar then. Oh, yn y tŷ. Yeah. Falle garage? Oh, yeah. Oh, fi mewn rhywbeth o garage ag a... Ah, yeah, crowbar. Oh, sugar. Oh. Hey, Emrys. Hey, Emrys, sut i ti? Ti bach yn dawel ond falle Heck, yeah. fi yna. Just like... Mae sŵn y game fi'n rych o, probably. Oh, fi downed, by the way, sorry. Edrych at un o'r NPCs. Okay. Hey, okay. O, dwi'n angen diffuser C4. You earned this breather. Now it's time to work. You just bought yourself a little time. Oh god. Make the best of it. Too late. Oh! Guys, are you still there? At least the safe is intact. Rwy'n fi trio... Oh my god, rwy'n fi ddim yn gyflym enough. I diffuser C4. Great. Start dragging that garden hose. Oh my days. Drill is up and running. Drill a hole, connect the hose. Oh, fi down, bloody hell. Edrych ar un o'r NPCs, gwasgu F, but maybe you'd do a draw ti. Get out of there. It's very hard. Yeah. Like, yeah, mae gen i, mae normal and just rehab. Dwi'n dweud i chi, ond dwi'n newid gorffan llnau yn môd gorffan efo dim, so... Yeah. Oedd o... Beth oedd highlight blwyddyn yma o Green Man? Self-esteem, dwi'n meddwl. Yeah? Oedd hi'n absolutely wych, oedd hi'n Nice. droed. I've negotiated Oh, a good. trade. Look for the marked out hostage. Free them. Dallas will be released from custody. Ie, oedd yna rhyw band Australian lle yn glas doi oedd hi dda. Y problem efo Green Man, so reit fawr, ti'n just yn cyrru ten, eistedd lawr efo criw eistedd fan'na. Yeah. Ond, na. Oh, Nice. Dim yn bell, a dydych chi'n fan'na na dyd? good. Na, really agos. Sy'n ar ben hwnna o 10 o gloch.
gyrraedd 10 o gloch, bore dwi'n iau. Dwi all camp out. Wsos cyfa campion Steddfod. A draf 3 diwrnod. Oh god, A 4 noson wedyn. Hwn y marathon. Oedd Steddfod yn teimlo y marathon, de. Oh, shit. Oedd 8 noson yn teimlo fatha marathon, de. Ond, na, 10 Down, dead, down. Yeah. Oh, nice. Back to reality, yeah. Back to life. Yeah, exactly. Mae'n... Oedd gyda fi ddim signal yn un man chwaith, so... Oedd yn... Post, Oh, bach o detox eto, double whammy. O'n i'n gofyn fatha... Dwi'n gwneud lluniau Instagram. Just... Instagram stories. Just dangos lluniau o band, fel... Dwi'n mynd yn dda. Oedd yn frustrating, o'n just ddim. Oh, mae'n really prysur nawr, ydy e. Oh god. Yeah. Yeah, bach yn anlwcus gyda'r tywydd, though, yeah? Oh. Gee whiz. Wel, oedd... Fi'n iau yn oce, oedd dydd Gwenna yn absolutely awful. Yeah. Oedd fi fatha... Mae'n part of parcel yn gyn man, really. Yeah. Ond oedd dydd Sadwrn ac y Sul yn wirioneddol braf. Yeah. Oedd yn absolutely classic. Hyd braf, dydd Sul, really. Oedd just yn... Oedd bod man dal bach yn lyb oherwydd yn dydd Gwenna, ond na, gysyn. Fydd eisiau yn nos... Fydd eisiau cywni yn nos Gwenna, oedd just the comedy tent yna. Okay. O dan do, so oedd just dewis spot yn gongol fanna. Tita fyny fanna am y noson. Oh, lovely. So, dwi'n rili watch music ar y Gwenna. Na. Oh, nice one. Ah, go. So, mae'n nesaf. Dwi'n mynd... Hwn i ta... Fedal fed fi'n man fi. Nice. Wow. Dwi'n idea fi, i trailer o gan. Yeah, fi'n credu a fi blwyddyn nesa. Like, cynllunio fe. Obviously, oedd a lot i digwydd hafa yma, mynd i Mexico am mis, but fi'n credu blwyddyn nesa. Fi ddim yn mynd i wneud o'na, so byddai'n syniad da i wneud Green Ie, cos mae'n... Yeah. Mae'n wastad ennill awards am the Best Family Festival. Ydy e? Yndi. O, mae daf wrth i bodd gyda fel cerddoriaeth a gitar a... Fi'n credu bydd e'n enjoyo fe lot hefyd. Mae'n mwy o just yna fi, mae'n science park i plant yn y ffyna. Oes e? Oes, Einstein's Garden, a dyn... Mae'n stwff yn y blaen y fanna i plant a... Mae'n fatha... Interactive circus yn brydau i plant yn y ffyna. Ie. Os dwi'n gwybod hwnna fi, cos mae'n rili sydd yn cwad o'n blaen. Ie. Na, mae'n... Cos mae'n mixed da, dwi'n rhy intense o festival, so... Mae'n... Ie. Yeah. Hey, croeso i chat Fellas the Unknown. Diolch am gwylio. Croeso. Oh. Right, ni angen troi y hose arno nawr. Ni di drilo twll mewn y safe. Connector hose pipe. Na ni llenni fe efo dŵr am y rest. Ie. Neu dychmygu, mae hwnna'n lot a bwyd festivals hefyd, a 2 in a row, it's just fleece you, yeah. Mae'n gay man, eisiau lot o booze yn hyn yn gay man, ond ie, 650 paint, pryd yn minimum 11 quid, 12 quid. Oedd o bwyd yn gay man, dim Steddfod yn me, ond o bwyd gay man yn another level, ne. Yeah. Nice. Dy'r amrywiaeth ar... Lot o fatha... Cwmnïa... Restaurants yn Gaerdydd a Llundain. Oes e? Ond y lle ni gyozas, da. Oh my god, oes dim. O, nhw'n nice. Okay. Wel, fi'n mynd gyda Daf i gweld Fallout Boy yn Hydref. So, bydd hwnna fel profiad cerddorol da. Ond fi'n credu bod Green Man, just yr amrywiaeth a beth i'n gweud, proper festival vibe
yn gwahanol iawn I just mynd I gig. So, yeah, fi'n credu bydd hwnna lefel nesa, falle blwyddyn nesa I kind of... Bydd e'n digon I mynd blwyddyn yma I just y Fallout boys o gyda. Fi'n credu ni gyda fel seddi, achos fi'n neud fel moshing a stuff yn nhw weithiau mewn rock concerts. So, fi ddim really eisiau fe cael ei crusio mewn yn dig, so... Yeah. Hynna sydd am main stage I man, mae'n ochr yn embankment. So mae gennych chi'r main lle I pobl mynd I sefyll a mosio. Wedyn, byddech chi pobl sydd o fi sy'n byddech cadeiria, cywriaeth oedd cadeiria oedd eisiau gystal ar embankment a botio. Oedd o'n sy'n... Na, ti'n mynd am y diwrnod hefyd yn ffilm? Ie, falle jyst mynd am diwrnod then. Cos mae'n digon agos I jyst gallu dod adre, so... I fi, dwi'n mynd am y diwrnod yn y sens. Na. Oh. Defeat captain to end assault. Ble mae'r captain? Fi di marw, hen marw. So... Oh shit. Oh my god. Oh na. Bodhi! Bane is negotiating though, so... Good one. Bodhi! Casti, 19 seconds! Bodhi! Oh na, ni'n mynd I marw achos Bodhi. Come on, 10 seconds. 10 seconds! Come on! Yes! Bodhi. Oh crap. Oh na. Oh god. Run. She's stuck! Oh no, it's okay. Oh my god, oedd hwnna'n agos. Oh my god, reload! Green mantis. Ble mae'r captain? Na'n ffeindio'r bloody captain mae'r assault hyn fynd I fod yn awful. Oh, mae'r water... Na, mae angen neud y dŵret a fi'n dweud. Yeah. Oh, wait, yeah. Oh god. I took care of that shield. I can find your bloody captain though, so they gallu stop your bloody raid hyn. Oh, now it gun, please. Come on, gang. Oh my god. Come on, half. Oh, so edrych mae'r SWAT vehicle yna wedi lleoli hefyd. Oh, right up by splitty. Oh no! Oh, taser. Ble mae'r, ble mae'r assault captain? Literally, ble mae e? Oh no. Oh na. That's my Bodhi lawr. Uh-oh. Ble mae'r captain? Rangen diweddaru'r bloody assault hyn. I can't hear you. Alright, Captain. Whoa, beth ydi hwnna? I'm done. Oh, na. Oh, na. Bodhi in custody. Ti lawr. Edi marw. Gone. Yeah. Bane. Right, let's try hwnna eto. This isn't happening. Listen, it's on me, and it won't happen again. Oh. Mae'n sorry though, so mae'n rhywbeth. Dyma PayDay 3 allan. Mis nesa, fe? Yeah, remember my mis nesa. A couple of games yn Hydref actually. So mis Medi mae PayDay yeah, mis nesa PayDay 3 ond y mis ar ôl hynny mae basically shootout rhwng y game Wonder
Mario game fel, it's basically Rayman look-alike-y. Bydd pawb yn agos mewn Mario fans, oh no, Mario yn fwy poblogaidd na Rayman. But os ti'n edrych ar y style y game, mae fe'n proper Rayman Origins, Rayman Legends, ond hefyd Sonic Superstars, so nhw wedi mynd ar ôl yr un genre. So mae'n weird bod doi game, exact same style, yn cystadlu gyda'i gilydd o fewn wythnosau o'i gilydd. Starfield. Yeah, Starfield. Okay. Rhaid i ymlaen ar Starfield. Oh, good. O doi o chi mewn i'ch space games o ydych chi proper star. Yeah. Star Citizen. Yeah, that's all I can say. Just dim angen dweud mwy, but that's it. You lost me at star, and chi mewn I hwnna, so fi'n parchu'r ffaith bod chi'n hoffi stuff hwnna. Dwi'n meddwl fwy fewn I ochr... Ponzi schemes! Yr ochr Bethesda, de. Okay. Y Fallout a Skyrim. Yeah. Okay. This is a $10,000 carpet, man. Fix it. Listen, the chicks want to take a swim. Hurry the fuck up. Ie, fydd pob yn chwarae Starfield fydd. And I don't want to see no bills written up for this. Hynna fydd Twitch am chydig e. Pobl. Gam nid Emrys Promise, but dwi am streamio 0 seconds o Starfield. Fe ffom, Morgan, ti aros heb masg ar funud. Pryd mae'r heddlu yn dod, ti'n edrych, trio ceis nhw allan, ffeindio ble nhw yn, ac os nhw'n mynd rhywle, ble nhw'n arbenn eu hun, llaf nhw efe'ch, ti'n cael silence gun, ie? Okay, yes. Fi ddim gyda silencer, though. O, remember ti cael silencer ar eich? No. Rwy'n edrych o'r rwy'n na silencer arno fe? No. O, rip. But yr un fancy fi. O, falle. Na I trio fe. Ond mae'n huge, but... Alright, okay, na I trio fe. Pan mai. Yeah. Oedd e'n edrych fel y silencer, ti'n iawn? Yeah, fair enough. O, actually, wyt ti'n gallu mynd i'r llefydd arall? Cael y codes yna. O, falle, na I trio ffeindio ble mae'r un arall, So os ni dau yn yr un lle yr un pryd... Yeah. Mae hwnna, os ni'n split o'r lan rhwngthyn ni, mae hwnna'n syniad really da, He mae'r cops? Fi ddim yn gwybod, fi'n trio... Os ti'n gallu cymryd nhw allan, ie. Oh, sugar. Roedd hwnna definitely ddim silenced. Sorry, mae dyna ddim plan B. O'n i'n trio... Please detect the gunfire. Oh shit. So sorry. Remember if a primary gun ti'n silence? Yeah, nes I panico a gwasgu y pistol and the rest is history, okay? Fi ddim eisiau siarad am fe. It's all this Starfield distraction, okay? Fi ddim yn gallu aml dasgio. The worst... Na, joke. Na, dim esgus, oedd yna just yn error ar ochr fi. It happens. Happens to the best of us. Yeah. Fi'n gwybod. Yeah. Oh, hwnna'n Ethan. Oh, pwy sy'n seithi yn y blaen? Come on, hostage, lawr y grisiau. Ti'n hoffi bach o challenge, though, I ti, Owain? Oh, yeah. God. Pam efo loads of shields yn barod? Come on, hostage, lawr y grisiau. Ganol ni.
Ond to'n mynd i festival i gig, nath fi'n ail neud Spotify fi gig. Yn ti? Ynddo. O, sugar. I took care of that shield! Come on! It's a trap. Either you defuse the C4 or you get the hell out of there. Oh, bugger off. Okay, dod lawr o grisiau, Morgan, dod lawr o grisiau mewn i'r... Ac ni angen trio cael y C4. Okay. Ni angen gwneud hyn really gyflym. Right, fi yn y tŷ anghywir? Na, fi yn y tŷ cywir. O, na. Oh, crap, ring and crowbar. Dozer. Oh, shit! Sorry. Got the shield! Fi'n dod yn y tŷ Oh, nawr. na. Oh, na, mae'r crowbar ddim yn ble oedd yn. Oh, no. Fi lawr, fi lawr. Ie, ni'n crowbar. Mae ddim ble oedd yn. Shit. Tro diwetha, right? Ydy yn... Oh, na. Oh, mynd trwy'r ffenest! No! Fe yma fan hyn? Sut fi'n revive o health fi? Dwi di roi health pack lawr mewn y... Now, sut fi'n, neud e? You know what I mean? Like, Dal revive F ar y health pack. F. Oh, okay. Okay, yeah. Hwn yn ammo bag, dim health. Yeah, no. Any angen ammo. Sorry. Yes. Good work back there. They'll be back for more, so don't Ble mess mae'r around. crowbar? Like, mae ddim mewn y... Mae ddim mewn y garage. Wyt ti wedi pigo lan crowbar? O, mae un fan hyn. Fi di ffeindio fe. Oh, pigo fe lan. Okay, na i'n mynd i neud y thing. Ie, yeah. Mynd lawr Fi grisiau, cyfro fi, yeah. agor o drws. Cool. Meddwl mae'n agor o dau nhw sy'n nice. A nawr ni angen Oh, quickly... amazing. Oh na, mae ddim agor un hyn. Oh! Quickly gwneud y C4 ar wal, ie, gyflym iawn. Sick. Oh, shit. Oh, it's a trap, mae'n dweud. Ie, yeah, cymryd y C4 bant o wal cyn nhw'n llaff ti. Yeah. Christ. Oh, shit! Too Never late. mind. Oh, I didn't listen. Damn. Shit don't look good. Great. Start Well, dragging now that baby door needs. closed. Okay, the drill is up and running. So, here's the plan. Get a hose down the hole from the top and throw a pack of C4 inside the water-filled safe. After that, grab the loot and get out of there. Police To the assaulted chopper. Get to the hose. Yeah, Oh, out of it. hynny ti, hello. And fi, yeah, I need cover up. for anything. No, be ni'n neud. Ni'n tynnu'r garden hose. He's dead! Huh? Taser is dead. Fly dead! Drag the water hose all the way down to the shelter. Yep, ni'n gwneud e. Okay, na, aros yw'r drill gorff. Oh, mae di jamo. Bloody drill. No. Pound band Rubbish drill. drill. To it. Dwi'n y coeden yn y gardd fi. Aye, Ni wedi cael ei wedi chopo lawr nawr. yeah. A o'n i'n edrych lan ffyrdd o cael gwared o'r stump. A Ie. un o'r YouTube crazy syniadau oedd i drill o tyllau yn y stump
a roi fel petrol neu diesel lawr fyna, a llosgi fe. Oh my god. Hwna'n swnio risky. Risky, but kind of cool hefyd. Risky a kind of awesome, so... Yeah. Yeah, so, I don't know, Greg wedi dweud, no way ni'n mynd i mes o lan fel insurance ni, achos ti'n gweld rhywbeth stupid ar YouTube, a fi just fel, oh, but, come on, you know? Llenwi efo petrol. Light the fel lan. That's it. Siwr. Pam na i. Oh my days. Yeah, hwnnw'n swnio bit nuts. Okay. Pam ti ddim like carve them any bwrf neu rhywbeth. I just kind of fel permanent pick bench. Yeah, gallwn ni. Hwna'n wir, could do. But nhw'n hoffi chwarae fel pêl-droed yn y gardd, so fan o fi meddwl bydd e'n neis cael ei gyd yn flat a neis. Mae'r captain allan hwnna rhywle. Aye, captain. Ble fi'n cael ei seithi o fyna? Os ydw i'n drill yn credu. Rwy'n mynd i edrych am y bloody... Okay, dyna nhw. Rwy'n i ffeindio'r captain, mae'n cael... Ti'n gyda mad Oh shit, fi lawr nawr. Come on in, Ethan bad. Jimmy, fuck the sniper! Oh, come on, reload! Oh, shite. Yeah. So, ni'n meddwl cael, right, yn y gardd, ddim yn gardd, ni'n meddwl cael extension a bwys cegin ni. Yeah. A wnaethon ni prynu'r tŷ fel freehold. Yeah. Ond somehow, mae'r cyngor di danfon ni llythyr yn dweud you need to get X, like former landlord permission neu rhywbeth. Former landlord permission? Well, that don't make sense. We bought it as a freehold, so pam yn y byd bydd ni angen neud hwnna? Achos oedd e'n ex-council house, ond wnaethon ni prynu fe fel freehold, so I don't really... Fi bach fel, jyst dim byd i wneud gyda... fi just more confused gyda fe. Fi'n credu ta'n mistake nhw yw but falle bod e'n... Fi ddim siŵr. Mae e'n... What the hell was that? Os oedd e dal yn fel... Yeah, hwnna'n odd. Ond ni ddim yn berchen arno fe, bydd e'n gwahanol, ond... Fi ddim yn deall pam maen nhw'n busnesau, really. Yeah, weird. Fe ti'n meddwl yn cael yr extension? Na, just... Ti'n gwybod ble ma... O na, pull the hose na. Yeah. Pull the hose, yw e? Na, gwneud cysylltu'r hose. Oh, taser stunning you. Jesus, pwy, though? Oh, lamp fanna, yeah? No. Oh my Ti'n god. cael mas o taser? Oh, sugar. Oh, it's that bugger fanna. Oh, get him. Hynna'n galed, holy hell. Mae'r captain hyn yn... Ethan was down here with it. Mae'n rhaid siŵr cael y bloody captain eto. Sut nhw'n just like dod tu o fi allan o like dim like
Ble ni'n cysylltu'r ho, sorry? Ar y safe. Okay. Ble nhw'n dod? Okay, yeah. Ble nhw'n dod o? Oh my god. Ti lawr wyt ti? Na, dim eto. Now turn on the water. Hold tight. Okay, allan ammo, allan ammo, allan o ammo. Shit, that was a stupid job actually. Pam nes i neud hwnna. That could have gone better, but it definitely could have gone worse. Now get back on your feet. You've got work to do. Okay, rwy'n meddwl rwy'n cael yr y police captain. Time to put the water hose to use. Turn it on. Gun shield is dead. Oh, fi lawr nawr hefyd. Bloody hell. Units are going for the hostages. 20 seconds to go, people. Oh. Go on behind the shield. Seconds to go. Fuck, that one hurt. Oh shit, 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 no! I need a hand. I need a hand. Fi dod i ti. Diolch. Mae'n raid captain royal base, fi'n bod yn ofalus. Ah! Hewed. Care of that shield. Fuck. O, diolch. Get the water hose running. Oh, crap. Oh. Oh, sugar. Come on, reload. Unig problem efo'r minigun. Mae mor araf ar y reloadwch. Ready. Get sniped, bitch. Yeah, fi'n gwybod. Ydy gallu trio cael yr sniper? Yeah, you've just got a pistol though. Oh Yeah. yeah, fi allu gweld. Can I trio? Shut off the main water pipe. You gotta get it running again. Open the valve. Nah, mae'n rhy beth. Jesus Christ. Ammo bag, yes. Yes! Somebody help Dallas. Ti'n meddwl cys... Fi di marw. Pam oedd hwnna'n yes? O'n i'n meddwl ni di gorffen e. And then... Mae character hi just wedi flannu a fi'n gwylio ti fel dilyn ti, so... Yeah. Oh well. Damn! See, dyna beth dal ni wedi dweud. Trade delay. Bane is negotiating. Mae'r hostages ni wedi mynd. Oh, flipping heck, man. Oh, pob luck. Ti angen health kit neu rhywbeth? Yeah, dwi wedi dyfu nhw. Yeah. Okay. Woo! Don't see beth oedd e'n dweud, right? So, Turn off the water. Get the main valve turned on. It's in the street. oh, right. So, mae'n dweud former landlord's consent. Pam i ti angen formal landlord's consent? Oh, esgyd o fi. Os ti'n cael... Please be advised, you will also need to seek former landlord's consent in addition to planning permission, as the property is a former council-owned property. Well, pan nes I brynu fe, oedd e ddim. Do you know what I mean? So, Yeah. Na, i gwneud beth? Extension Right. gyfer ar bwys y cegin. Oh, right. So ni just yn mynd I level fe mas i'r conservatory Yeah. line, you know? Okay. Drop the
No. Water will do the trick. Time to go, boom! So nes i cael bwrdd, like, hirach a just hei bwyta sy'n bach fwy. Really. Hmm. Yeah, they're weird. Yeah, mae'n weird. Get the hell out, damn it. Like, ni wedi cael planning permission gyd approved. Dyna sy'n oll. Yeah. So, Yeah. it's like, oh, nawn ni just taflu cwp arall i ti neidio trwy. Oh, okay, o, diolch. Erbyn ni wedi talu, digon o arian i cael y planning permission wedi ysgrifennu mas a drawings and stuff. Just, Yeah, sa'n deall hwnna. Na fi. Sa'n deall y bloody cyngor. Gobs Yeah. Escape! Season... Oh. Yeah, ma' 'na like shields round it. Ah, yeah. Gyda ti grenade? Yeah, ma' gen I grenade launcher. Oh, nice. Oh, da iawn. Come on, I got a manhole kind of. Yeah, roedd ddim yn expert planning application law neu unrhyw beth. So. Na. O'n i just yn rannu fe gyda ti achos o'n i'n mor like, what the heck? Yeah, oh, weird. Mae'n odd. Mae'n odd, ydi e? Unrhyw un yn y chat. Pam di heddlu? Oh, na. Pam byd nhw ma? I got the shield. Yeah, un yn y chat yn expert. Yeah. Straight ahead. Oh no! No. Come on, Ethan. Ble ti? Oh, na. Paid o ti lot o gosach tro yma hefyd. Got blooming cloaker. Come on, Ethan. Alright, got him. Just get beyond the gate. Oh, na. Come on. Yay. Oh, no. Ah, yeah, ti'n neud o. Oh. Yeah. Yes. Yeah, that's what I'm talking about. Yay. Yeah. Oh my days. Alright, we're on an in-car. Oof, They aye. got cocky and they paid for it. Big money's still money Nice. in the right hands. Nice. Nice. Okay. Ah, mask Rhywbeth da. Ar y ddi. O, ddim paint job eto. Oh, mask! Ooh. Mask, fi'n hoffi mask. The vampire. Mask yn Nice. nice. Okay, alright, fi eisiau check o mas fy mask newydd. Ooh. Sut fi'n neud hwnna? Character? Hide character? Yeah, man, inventory. Oh, mask, okay. Characters and mask. Team mask. No, wait a sec. So, equipping this mask slot will make you wear your preferred character's mask. So ti'n cael... Beth rhaid ti'n glasgu? Mask neu character? Fi ar mask. Right. Oh, yeah, so... okay. Mae mask inventory yn gwahanol I masks ti'n cael unlocked. Ah, So- okay. So ti'n mynd mewn I masks a mae dangos ti eich inventory. Faint o slots wyt ti'n cael free? Fel 1, 2, 3, 4. Yeah. So gwasgu ar un o'r empty mask Buy new slots. mask. A wedyn ti'n gallu Ah, prynu y mask slot. okay. Y mask ti just wedi unlock o. Right. Oedd e'n called Vampire, so... Trio ffeindio fe. Retro Hoxton. Efo bydd fe'n ar normal falle vampire? Sa'n Normal. siŵr. O falle hwnna yw e then. The Shogun, the Vampire. Okay. You need to put together a mask and place it into your inventory. So rhaid fi talu ddo, oes e? Ond mae'n dweud value 6,750. Yeah, ti angen prynu o. O, so ti dal angen prynu fe? Yeah. Mae jyst yn gadael chi. That's Yeah. stupid. Yeah. Na Yeah, I bod yn Captain Morgan, mas fine. nice.
Bridget's mynd i tŷ bach. Bydd ni'n nôl. Okay, cool. Mewn eiliad. Cool. Oh, God. We've got Yes. too much weekend, me, Morgan. Huh? Beth sydd bod yn y weekend, me? Oh, gosh. Weles i a horrible shit show oedd y rugby di Sadwrn yn y stadiwm. Oh Yna? my god, o'n i yna. Boenus. Oh, Jesus. Yeah. Yeah, then horrible. Some lot o big good vibes around World Cup preparations, I guess. Na, ond mewn ffordd mae hwn yn gallu gweithio i ni fel underdogs a stuff, ond just fi'n poeni, oedd yr inside centre, Johnny Williams, oedd e'n chwarae, oedd e mor rubbish ac yn clogio fyny'r fel yr llinell cefn, ond i just... Yeah. A wedyn, oedd Gatland yn praiso fe yn post-match talk, a ni just fel, oh my god. Os dwi e ddim yn gallu gweld bod e ddim yn dda, bod e sy'n stopio llif y chwarae, then pa siawn sydd gyda ni? It's just more depressing. But yeah, oedd e'n anodd gwylio. A oedd e'n gêm cyntaf i Dafydd mynd i hefyd, so mae o'n yn deg, a oedd e bach o, wel, sy'n pwynt ni bod yma nawr, a ni yna right tan y munud olaf. A mae fel 59 neu rhywbeth. A ti fel, oh yeah, good point, but i kind of di talu am y tocynnau na, so nawn ni gwylio nhw'n colli right tan yr eiliad olaf. Achos, you know, dyna be ni'n neud. But yeah, so oedd hwnna di cymryd lan lot o'r penwythnos, a ti cwrdd fyny gyda y ffrind, y ffrind gorau fi o Lundain, mae brawd fe, ond nes i yn priodas ffrind gorau fi, oedd brawd, nes i cwrdd â brawd y tro cyntaf, a graig fe, a o'n nhw lawr am fel, maen nhw actually byw yn Abu Dhabi, mae fe'n dysgu ffiseg mas yna. So nes i cwrdd lan gyda Steph, gyda nhw dau, oedd hwnna'n eitha nice mynd i fel tafarn a stuff. Ew. Just cael session fyna. Oedd hwnna'n, you know, just trafod y gwahaniaethau rhwng, you know, be mae'n neud. Oedd yn good, oedd yn really, really nice, ond na, oedd yn, yeah, eitha good though. Yeah. Hey, spoke the log. Faint o games ar ôl cyn World Cup? Sgyn Cymru games ar ôl? Na, dyna fe. Fiji yw game nesa, sef yn Cwpan Byd. Ooh. Yeah. Nice. Yeah. Wel, ni jyst yn dweud, ni bach fel, fi ddim yn gwybod os fi mor cyffroes. Ar ôl gweld y warm-up games yna, mae bach fel, I don't know. Yeah. But tegwch, os maen nhw'n pigo y tîm cryfaf, mae yna siawns dyn ni, wastad. Ond, yeah, dyna. Os ni'n gallu dod mas o'r grŵp, fi'n credu, dyna bydd targed realistig dwi'n teimlo Cwpan Byd yma. Pa grŵp ni mewn? Gyda Fiji, Australia a Georgia. Oh! Mae Georgia wedi curo ni, game diwetha. Australia, wel, maen nhw'n eitha cryf fel arfer yn draddodiadol. A mae Fiji yw bogey tîm ni, ni wedi colli 2 waith mewn 2 Cwpan Byd gwahanol. So, yeah. Right, so ni angen dwyn panic room sy'n llawn cash. Oh, nice. Ni'n mynd i dwyn yr ystafell y gyd. E-lift fe allan. As you do. Oh, hard. Hey, Rosin D! Croeso i'w stream! Sut o'i ti?
Mae jyst wedi tuno mewn ar y pwynt lle fi'n bod yn really negatif am Tîm Cymru. So fi'n dweud, so, ni'n mynd i ennill, ie? Ie. Na, fi ddim yn credu ni'n mynd i ennill ei gyd, ond, ie, target yw quarter-final, a fi'n credu mae rhywbeth i nhw mynd o, rhywbeth i adeiladu ar yn mynd ymlaen, achos mae 3/4 y carfan, mae hanner a hanner, really, mae yna lot o nhw'n eitha ifanc. Aye. You can go inside now. So, We're expecting you. yeah. Welcome. Cawn Put ni the weld. money upon the table. Anti-Cymru Morgan, nickname newydd ni. Na, nickname. Fi ddim. Nes i prynu tocyn i gweld y shambles i Sadwrn. Ro'n i yna yn y stadiwm, so fi ddim yn anti-Cymru. If anything, fi'n pro-Cymru, ond fi just yn... So, allu i ddadla fod yn fwy anti-Cymru pen sand a dweud yn bod ddim yn iawn? Oh, sugar. Yeah, mae hwnna'n weird. Fi just... Yeah, fi just yn gwybod... Wyt allu i ddadla ni, achos i tîm fatha Cymru a hyd o tîm fatha Lloegr i cyrraedd y sefyllfa ma nhw wan. Yeah. By resting on laurels ac assume stuff. Yeah, mae'n weird. Ar na World Rugby di'n byd i Gymru. So, Over there. byddwn ni yn y stad yma. Yeah. Na, dwi ddim. A wel, fi jyst yn poeni, mae Warren Ball yn ond yn mynd â ni... Oh, need planks. Mae ond yn mynd â ni fel un lefel, a ni byth yn mynd i curo'r gyreion y byd gyda'r stael yna o chwarae. So, pan... Ie, gan yr World Cup, really, ynddi. Yeah. Yeah, fi'n credu. Ond mae wedi kind of hinto fod yn mynd i bod am 4 mlynedd a 5 mlynedd a mae eisiau cael fel plan hirdymor. So, ond fi well da fi nhw newid ar ôl cwpan y byd a just gadael fyna. Cos fi ddim yn gweld yn chwarae gêm digon deiniadol, creadigol i curo. O, joke, ie, ti yn iawn. Ie, ni'n gwybod, y banter, Rostin Davey, ni'n gwybod, ni'n swnio'n really difrifol yma, ond... Ie, sorry, fi just... Ar bach o dawna ar ôl y thrashing yna, dyna gyd. Ni'n gwybod chi ond yn jocio. Pai ffoi. Ni gallu cymryd anyway fel banter. Os ydych chi ddim joke wedi dim os, really. Ni'n deall. Ni'n gyd yn ffrindiau. Ie. Mae'n funny though, highs and lows o fel chwaraeon. Achos o pawb ar high bod, fel hyd yn oed yn y pêl-droed, ni cyrraedd y cwpa am byd cyntaf. A wedyn ni'n mynd yna, a it's like, may as well not have turned up achos yr unig gol wnaeth nhw sgorio oedd trwy, oedd penalty. A pawb bach o dawna o hwnna. But ni yn cenedl bach iawn, a mae'n amazing bod ni'n kind of cystadlu, really, but ni ddim eisiau dibynnu ar y mentality yna chwaith, ydyn ni? Ni eisiau ennill stuff. Heck yeah. Yeah. Oh my god, wnaeth e actually dweud PayDay. 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 Hey? Oops, whoopsie. Sorry. Ross, ti'n Cardiff City supporter? O'n i'n meddwl, mix it up a bit fan hyn. Ie, sut nhw'n chwarae? Na, i fod yn dig, fi'n cefnogi pob tîm Cymru. I'm that guy. I'm that guy. I'm that guy. Okay. 100% not that guy. Fi yn. 100%. Fi yn. Fi eisiau nhw gyd neud Dwi ddim yn north-south thing i fi, mae'n Cardiff City thing. Oh, Morgan, Actually, gathu check our dylwn ni. souls.
dylen ni bod yn erbyn Cardiff City, achos oedd un gai and we shouldn't thing, ond ges I brofiad really gwael gyda rhywun yn y Euros yn trio ffeitio brawd fi. Oedd e'n Cymro, ond achos oedd e gyda top Abertawe, oedd e ddim hyd yn oed game day, ond achos eithon ni mas gyda top Abertawe, oedd e eisiau, oedd e dyn yma'n hen ddyn, oedd e eisiau cwrela ymladd gyda brawd fi, a ni bach o, what's wrong with you? Brawd fi 6'5", by neb yn gallu brifo fe, really, achos he's just really strong, ond ti just fel, what, you know, But the least shocking thing to do for the area. Huh? We're on... Yeah. Okay. Rhaid fi mynd, mae Diego, byddai nôl, ond mae wedi deffro, so bydd rhaid chi wneud y mission yma heb fi, achos... Mynd mewn, just gweiddi PayDay out there, bydd yn ffain. PayDay! Okay, byddai nôl. Bydd yn deall. Dwi'n dweud camp Abertawe yn darn o Lloegr, campsite Lloegr. Mae'na problematic fans Abertawe fyd, mae'na pro-Brits ochrogys. Yeah. Yeah, the North has risen again. It's all about Wrexham, man. Yeah. Time fydd y ddau actor yn bod ar Wrexham. Chase, yeah. Yeah, nhw wedi rhoi loads o arian mewn I Wrexham nawr. Like a stondin newydd. Yeah, Yeah, mae'r stondin ar wedi bod yn like decrepit am like blynyddoedd wedi just cwmpo lawr. Pwy di'r prif tîm ti te, Rys gen ti'n? Well, dwi'n eitha ffynas really weird yn y football. Dwi'n dal I fyny o'r football, efo dim. Yeah. A os mae'r gêm ymlaen, na watch y gêm, ond na'i allan I ffordd I siwr watch y gêm, yn y sens. Yeah. Os dwi'n teledu ni, dwi'n criw o ffrindiau football, lle maen nhw'n eisiau, o, na eisiau watch y gêm hefyd. Ond I'm Manu really Wrexham, yn y Twitter Wrexham. Yeah. Manu a Caernarfon. Manu really sy'n dod. Dwi'n digon I fod yn annoyed os yw'n gwybod. Yeah. Os rhywbeth, faint o fan, dwi'n mwy o sail Lerpwl na dwi'n licio Manu. Dwi'n, yeah. And that's just a new thing. Ond na, ie, dwi'n Polish. Mae Cymru hefyd. Ie, dwi'n licio English o fel la. Yeah. Dwi'n wir yn ôl dwi'n Manu. Yeah. Yeah. A fi, hwnna'n basically un ffordd rwy'n gweld e, like... Yeah. Rwy'n fi'n gwylio Cymru YnChwarae, ond... Mae'n really becso ar diwedd bydd. Like... Na, fel o dwi'n organised. Yeah. Like, mae rhoi pobl yn gwylio, like, pêl-droed, a mae'n just, like... Mae'n gadael fe, like, just dinistrio, like, holl dydd nhw. Os mae'r tîm nhw ddim yn ennill, mae'n just, like... Yeah. I don't know. Dwi'n fel la, Na, rwy'n ddim wedi gweld yr appeal. Dwi'n fel efo sgwrion yn really, cos... Un o'r sports dwi'n dilyn mwyaf, fatha ti'n gwybod, F1 a rallio. Yeah. Fatha, back in the day, Elfyn Evans yn rallio wan, Cymro o Gresmoldi. Dwi'n rallio un o'r top teams, Os di o'n colli rally, dwi'n mynd allan y rally. Dwi'n meddwl, oh my god, dwi'n mynd gytid o gwbl, ia. Ond dwi'n siarad dda, dwi'n beth efo F1. Yeah. Dwi'n team Mercedes Hamilton. Ond, mae'n frustrating o Max Verstappen. Yr unig ysym o'r thing F1 ydi, it's frustrating o Max with bob ras. Yeah. Di ddim fynd efo, di Hamilton yn unig. A dwi'n rili. Just dda. Mae F1, dwi'n meddwl mae F1
bach yn boring yn y bryd. Yeah. Dwi'n yr as dwytha mae'r mid-pack wedi dechrau setlo. Yn dechrau season o'r mid-pack yn mynd yr asas yn ddiddorol. A wedi cael situation rhan. Dwi'n ddim yn echdos. Mae Ceir, mae such a game sy'n taps gymaint. Ti'n gwybod, mae hwn yn tap Alpine. Mae'n Alpine yn rhedeg 7-8, 6. O, mae'n position. Yeah. Ti'n mwyn mae... Dwi'n mynd troi hwn yn ffôn. Gwirion yn general. Fuck you, Taser! Gwirion, unigolion. Dwi'n y dart sy'n mae pobl yn mor passionate yn unigolion. Dart, sbol a fi yn local pride, international pride. Ond don't give a tas os dwi'n ffedr gael yn unig gan slam. Which dyma rei bobl mewn diwedd y byd, ysda ddim. It's a me thing, it's a me thing. Obviously it's a me thing, cos mae sports yma massive i gyd. Ond... As long as mae Dragon eSports team yn edrych iawn. Yeah, os nhw'n colli, na, rwy'n mynd nuts. Yeah, dwi'n mynd nuts, yeah. Rwy'n mynd hooligan mode, literally, like, redeg lawr y street, taflu Molotovs, you know. Yeah, so... Yeah. eSports yn colli unrhyw gem... rocket yn not having this. Yeah. Day ruined. Dwi'n bod yn anodd. Dwi'n bod yn eSports. Dwi'n mynd dilyn. Dwi'n cael gwachad games da stuff. Yeah. Dilyn team. Dwi'n mynd steil team. Eisiau prefers bod a lot o eSports Overwatch. Which mae nhw'n teams a seasons and stuff. Ti'n supportio mynd nhw. Dwi'n siarad o gold games da. Yeah. Games so... Yeah. Un peth efo, like, a Siege, Rainbow Six Siege. Yeah. Like, rwy'n gwylio fe, I don't really care o pwy yn i ennill ni na. Fucking cunt shield is dead! Kind of un peth efo'r, y Formula 1 i fi, like, rwy'n like, a gyrrwr ffefryn fi yw Alonso. Just to have, like, dwi di basically tyfu lan efo Alonso. Yeah. Ac, like, teams, rwy'n really care o, like... Yeah. Like, rwy'n arfer bod McLaren fan, rwy'n dal McLaren fan, ond rwy'n like coffee. Rwy'n ddim yn casau unrhyw o'r teams. So... Generally... I don't know, ddim becso bryd pwy sy'n ennill. Dwi'n generally dislicio Helmut Marko. Hwna'n Ferrari guy ydi e? Na, fod i'r boi... No? Boi sy'n lyfio Max. Oh. Y hen boi sy'n lyfio Max, Verstappen. Pwy di Helmut Marko? Rwy'n meddwl rwy'n like, un o'r... Ydy e ddim tîm... Helmut Marko. Mae'n tîm... Oedd yn edrych yn job yn ddiol. Ti'n gwybod bwdio? So yw'r screenshots gyda ti'n gwybod? Oh, ie, os... Fos o bwyta Christoph Horner. Fos yn deud stwff stupid. Oh, right. Fo, ond dwi'n meddwl mae jyst... Y ffordd mae o... Shit. Oh my god. Y ffordd mae o'n trin talent. That's not a Red Bull thing, that's just me to say Helmut Marko. A poacher. Yeah. Ros ni wedi Molotovs, right? Abertare yn chwarae eto. Yep. Oh my god! Pam di like a enemy hwnna cael just like base cannon? Ble ydi e? Like... I got a taser. Ble yw'r taser hwnna? Place the C4 charges. Ble? Ble fi'n rhoi nhw?
Fanna, right. Rwy'n methu gweld o dan y bloody cyrff. Taser. 10 seconds to go. Go to hell. Gwych. Oh my days. Ti'n neud? Sorry. Rhoi like C4s ar llawer, ond mae'n... Oh my god! Okay. Sorry am hwnna. Mae'n iawn. Beth sy'n digwydd yw, mae fe'n gwybod, mae Diego'n gwybod i deffro'n enw i mynd i ti bach, ond wedyn mae fe'n shocked bod fi ddim yn yr, yna, so mae jyst mynd bach yno. Ond mae Dafydd sy'n deffro i dweud, so, oh my god, mae SWAT, yay. Yeah. We're all sorted now though. Oes. Oedd gweiddi PayDay ddim di helpu, though, ond, yeah. Rwy'n siŵr bydd fe wedi Mae mateb yn dda i fe, a mae ddim yn cael y Yeah. reference. Be ti, really? PayDay! Pick up explosives. Dozers are coming. Dozers. Oh, God. Mae 'na mor gymaint o heddlu ar y to! Mynd i ffwrdd! Oh my days. Come on, un mwy C4. Just rhoi e lawr, please. Okay, that's it. Now find a way. This place is about to blow. Excellent. That's enough for the roof. Come on, gang. I can't detonate the explosives as long as you are close. So fi angen mynd off y roof, yeah? Yeah. I'm sure... Neidio off, neu rhaid Oh, cerdded just off? redig i lawr y star. Okay. Hurry! Ble, though? Just lawr i gwaelod, Oh. dwi'n meddwl. Yeah. Stand clear of the blast radius, gang. Okay, gang. Oh, yeah. Chains! Follow me! Shit. Hey, dyma ni. That was crazy. That just blew the dust off the shelves even where I'm sitting. I got the taser! Oh my god. That's a beautiful hole right there. Whoa. It's a beautiful hole right there. Why, thank you, Bane. Oh. Oh shit, sut fi'n mynd round now? Wait for the helicopter to return. So I'm just mynd nôl i'r to nawr. You're up. Okay. How long before you're here? Guys, I'm on my way back here. O, fi di colli unrhyw beth diddorol gan Rosin D. Fi di dweud Molotovs neu rhywbeth. Oh yeah, ni'n dweud like ffaith bod pobl yn gadael like pêl-droed gyda neud nhw'n like really grac a stuff. Or like, Oh, yeah. ni'n dweud like, passport sy'n neud ni'n really grac. And like, oh yeah, pryd mae y dragons colli yn esports. Rwy'n just dechrau tafu Molotovs yn y stryd. Well, my mate hi, Rainbow Six Siege guy, and yeah. Oh, Jesus. Yeah, they're mate. Friend. I took care of that shield, fuck! Oh, shit. Now I'm going to secure the roof, so ni angen mynd nôl lan, neu? Ddim siwr. Oh my god, mae'r base boosting pobl. Wait for the magnet to be lowered. Find yourself a breather. So start breathing. Oh, sugar. Alright, that should do it. Coming in. Get off, yes. Oh, my reload on more arrows. Get off. One shield is dead. I'm lowering the We don't got a medic bag. Lower the winch! Oh, beth yw hwnna? back, but I can't do shit with that many cops everywhere. You need to clear the Sugar. roof. Get down, let's get down.
Okay. Yeah, I'm gonna rhoi a magnet i'r top. Ydy'r magnet just methu, like, you know, connector I hun? Mae'n magnet. I found it. Here, motherfucker. Now. You're dead now. Uh-oh. Damn it, Dallas was taken into custody. I still need someone to attach the magnet to the panic room. Taking fire. Taking heavy fire. Oh, reload, please! Defend the helicopter. My reload more freaking araf. Jimmy, fuck the sniper! Fuck you, you coward! Shield! My shield. Oh, Alright, hwyl fawr, Mr. Helicopter. Drop it! Fucking drop your gun! Everybody, get down into the sewers. Look at that room go. We goddamn Woo! You need to take hostages. Use your cable ties to tie them down. excellent work, gang. Absolutely amazing. But now you need to get out of there before the place collapses. Everybody, get down into the cape sewers. is available. Nah, pa'n ddim hwnna. So, Emrys, o ti'n dilyn Wrexham cyn I fe fod yn ffasiynol I wneud? On? Oh. Ond heb di gofyn sy'n 5 mlynedd, 6 mlynedd o. So, Ah, oce. ond on, bod ni'n coleg, o'n i'n effer. Ie, gafon nhw 5-5 dod nôl o O. 4-1. Weles ti hwnna, highlights? Do, a wedyn y keeper yn Ben Foster yn... O, ie, fi'n gwybod yn Ymddeol. gadael, ymddeol, ie. Everybody, get down into the No. sewers. Yna, green roll yna, kasi dde. Ie. Gwbo. Do. Shield! Ie, Pobl, wel, o lot o fod, o, ia, mae'n dangos beth o coci oedd o, nos oedd o really 240 o. Oedd o werth shot, da. Ie. This is the way! Ie, oedd e'n fodlon neud e hyd oedd e'n helpu, ond nawr mae'n gwybod dwi ddim yn gallu cadw fyny. Does dim pwynt just neud er mwyn neud. Mae'n person cystadleuol, so mae fe eisiau Please, this is the place! ennill. Okay. O, da iawn. Right, fi'n mynd I gorfod gadle fyna am heno, Owain, achos fi wedi cael neges arall o fe'n pasychu nawr, so... Gobeithio mae ddim gyda Covid neu rhywbeth. Gobeithio. Oh, man. Ah. Yeah, mae'r ysgolion yn hotbeds. I know. Yeah. Ond dwi ddim wedi dechrau nôl eto, so mae hwn yn point. Nah, oh god, okay. Yeah. Dim esgus, just falle mae'n... Yeah. Yeah. Yeah, rwy'n meddwl rwy'n cael y wythnos diwetha. Right. Like, rwy'n mynd I gwaith, a wedyn rwy'n ffain. Ond y nos hwnna, pryd rwy'n dod nôl o gwaith, rwy'n cael like, peth mewn gwaith, so rwy'n literally fwyth, mor fwyaf maint o pobl mewn gwaith, ers like, Yeah. cyn Covid. Ac, y nos hwnna, rwy'n dod nôl adre, a rwy'n just like, dechrau mynd lawr. Like, oh, mae'n teimlo a bit odd. Dechrau Really? pasychu, and like, Ie. oh na. Yeah. A wedyn y nos hwnna, rwy'n mynd I gwely, rwy'n dechrau cael headache, a dechrau like, shiver shakes, you know, like, pryd ti'n mynd... Oh, na. Like, I'm like, oh, and I was like, God damn it, no. Really? Yeah, on a dydd nesaf, rwy'n codi lan, fine. Okay. Perfectly fine. Literally, a dydd nesaf, perfectly fine on damn sore throat. I was like, what? What? Yeah. Half a Mae'n day, rwy'n newid just yn sut cael, mae like, pawb yn meddwl nawr, ydy e? hanner Pawb dydd nawr. o, like, illness? Beth oedd hwnna? More weird. Ond, yeah. Ie, mae'n wir. Sut fe gallu just parry am hanner dydd? Mae hwnna'n cwestiwn da, actually. Yeah, like, literally, like,
Rwy'n mynd i gwely, like, Fake oh, na. Rwy'n codi lan, bore na, just dim byd ond headache. It's like, oh, okay. Diolch immune system. I know. Yeah, well, mae newid mewn climate yn gallu wneud I chi cael yr un fath Yeah, symptomau, so falle fel- rwy'n just literally just normal flu. Cofio nhw, normal flus? Normal, ne, mae nhw'n eitha rare nawr, fi'n credu mae pawb yn meddwl bod nhw gyda Covid, so, yeah. Yeah, rwy'n gwneud like little swab thing or rwy'n negative. I was like, okay then. Yeah, Just a flu, normal. yeah. Lucas. Well. Boring old flu in lle. Yeah. Fancy exotic Covid. Fi'n cymryd normal flu any day. Yeah, a fi, yeah. Oh, diolch pawb am gwylio heno. Gyfeif ti di joio ac ie. God, I gyd yn y stream nesaf. Dyna'r camera. Wedi edrych fanna. Mae camera fanna. So, ni ddim yn hoffi unrhyw flus, by the way. Ddim yn... Na, dim. Just- But fi'n hapus just bod yn Disclaimer. healthy. Ni edrych am bod yn iach, ie. Yeah, we're just eisiau bod yn iachus. Cool. Oh, right. Hwyl Right, fawr. Nos da.